I 10 ljudi, evo opet igramo Ice. Pa da počnemo. Level, normal. Wow! Smrdiš! Ovo je Plazma TV i 64. godinu. Opa! Gle sad Saša Trajković. Kako? Kotarka bre gore. Čuti me! Čuti me, komšija ne duje ga. Kotarka. Ovaj komšija razvuždeo s auta. Izvinite ljudi, ovaj nije nam. Protivuroci. Bom! Pa, kroz merdevine. Protivuroci. Već smo 4 našli. Treba skupljati ove vrećice, sparice. Treba skupimo 20 komada. Ajde da probamo ovo. 5. Koji štek. Šejkuj. Šejk deve. Kači se bre. Na lusto. A što uopšte nema dole. Čuzi da vidimo gdje. Ide na 3. sprat. Znači sad mi idemo na 1. Sad oko vidiš. Gdje idemo tu. 6. Ovo je 3. epizoda. Čuti bre! Čuti ti! Dajem ti traktor. Dajem ti više i sve. Samo da znate, snijamo u dvorište. Pa gore ne. Pa Saša Trajković, ujebote ovaj bre, strašan bre. Ripe bre. Parkour, uff. Run! Gdje da runujem? No! Aj pa! Opa, 12, to možemo da nađemo. Idemo. Protivuroci. Vidi ključić. Vidi ga, ključić. Na moju... Opa. Ovo lako, svjetlucajuće parice. Šta je ovo? Ništa. Lele, ova kola smaraju. A do pre 5 minuta nema ni na kola. Ni traktor, ni kotarke. A sad... Gdje je ova baba? O, imam oko da je vidim. Ovo je... Ja, Lazoj. Čuti ti si bre. Protivuroci. Ujebote, vega Hitler. Lele. Ajde. Kude si? Nikola Kojo! Beži kući, baba, oj, ujebote. Ujebote, sad ću da je bijem. Bolje da se fajtamo. Pa si ružna ko baba slepac. Usro sam Ko se. baba slepac. Idemo još jedan put. Lele bre, oduži se s njim. Plazma TV! Opa, već nađu ključić. Pala je Hitler, idem da se fajtam s njom. Gde si? Ja imam ključić. Kako si ne? Opa, se. Kude si? Na drugi. 6 komada. Harlem Shake. Naruto Sharingan. Nema šanse. Rasengan! Rasengan. Kidali! I to je bilo to.